Reka tubasuhuze nshuti bakunzi ba Iris News, umurongo mugari bagezaho amakuru atandukanye kandi y'umwimerere. Tubasabe gukomeza gukora subscribe, like na share kugira ngo biganiro tubategurire bijye bihita bibageraho. Amakuru yacu yo natinda, nge wayabateguriye ndi Manirari Jacques. Tuje muri Repubulika Demokarasi ya Kongo, aho umutwe wa FC M23 wamaze kurekura byuzuye ibice bya Walikale bifatwa n'ingabo za Repubulika Demokarasi ya Kongo zifatanije n'abarimo Wazalendo. Niko nanone muri Kenya inama yiga kuri uyu mutwe n'uburyo yarekura ibice bitandukanye yafashe muri Repubulika Demokarasi ya Kongo ikomeje. Ejo ku munsi w'ejo Perezida Dr. William Ruto wa Kenya yaganiriye na Antonio Guterres, uyu n'umuyobozi w'umuryango w'abibumbye, maze amubwira uko cyangwa se uko abona ikibazo cy'uburyo umutwe M23 FC M23 ushobora kuzava mu bice wamaze gufata birimo Goma ndetse na Bukavu. Walikale rero yaje kuba ijya mu maboko y'ubutegetsi bwa Repubulika Demokarasi ya Kongo, nyamara benshi mu Kongomani baravuga ati iherezo ry'uyu mutwe ahari ibihano byagiye bifatirwa uyu mutwe bishobora kuba biri gutanga umusaruro. Ibyo Antoine Felix Tshisekedi yagiye yemera bishobora kuba koko ari ukuri. Itangazo rero ryavugaga ko iri huriro ryo ryavuze ko impamvu yo kurekura imijyi irimo Walikale ari kubahiriza amasezerano w'ibyo wemeye tariki ya 22 Werurwe mu rwego rwo gutanga agahenge kugira ngo ibiganiro uyu mutwe uteganya kugirana na Repubulika Demokarasi ya Kongo bizabe mu mahoro. Bitero n'ibitero bya drone ry'ingabo za RDC ryari rikomeje kugaba ku birindiro bya AFC M23 no ku baturage mu bice igenzura tariki 24 Werurwe, ryatangaje ko byabaye riritse gukura abarwanyi mu mujyi wa Walikale no muri ibi bice. Aha rero niko bari bavuze, ariko abaturage yari muri Repubulika Demokarasi ya Kongo, inzego zitandukanye zikaba zagiye zemeza ko uyu mutwe wamaze kuba urekura ibice wari warafashe ahangaha Walikale. Mu ijoro ryo ku itariki ya mbere rishyira ku wa 2 Mata, abarwanyi ba AFC batangiye kuva mu mujyi wa Walikale no mu bindi bice. Icyo gihe nta mirwano yabaye kandi ihuriro niryatangaje impamvu yatumye rifata iki cyemezo, ariko nanone hakaba amakuru avuga ko agahenge iyi mitwe yari yemeranijeho bya FARDC cyangwa se igisirikare cya Kongo cyari cyasabye Wazalendo ko Wazalendo itakongera kugaba ibitero kuri uyu mutwe wa M23, ariko nanone uyu mutwe ukaba uri wagaragaje ko igihe cyose ibisabwa bitakubahiriza ko byagenda kose n'ubundi ushobora kuzisubiza ibi bice cyangwa se ibice wari warafashe muri Repubulika Demokarasi ya Kongo mu gihe iki gihugu nacyo cyakomeza kubashotora. Guhera mu gitondo cyo ku itariki ya 3 Mata bari ku munsi w'ejo, ingabo za Repubulika Demokarasi ya Kongo FARDC nabo mu ihuriro ry'imitwe yitwaje intwaro ya Wazalendo bagaragaye bifotoreza mu mujyi wa Walikale. Bamwe mu banyekongo batangaza ko AFC yashyizweho igitutu yuvamo. Nyine inkuru ziri kuvuga nuko kuba AFC M23 yemeye kuva mu mujyi wa Walikale ari igitutu kirimo ibihugu by'ibikomerezwa nka Leta Zunze Ubumwe za Amerika, Canada, Abadage, Ababiligi ndetse n'Abasuwisi basanzwe bafite ibirombe n'inyungu bakura muri uyu mujyi wa Walikale. Uyu mujyi wa Walikale ni umujyi ucukurwamo amabuye menshi y'agaciro kandi akenewe n'abazungu cyane. Umuvugizi wa FC M23 Lawrence Kanyuka yasobanuye ko abarwanyi b'ihuriro bavuye mu mujyi wa Walikale no mu bice bikikije mu rwego rwo kubahiriza icyemezo bafashe tariki ya 22 Werurwe. Yagize ati AFC iramenyesha abanyekongo ko bitandukanye n'ibiri gukwirakwira ku mbuga nkoranyambaga, aho bavugaga ko ngo bemeje ko bashyize mu bikorwa icyemezo cyafashwe cyo gukura ingabo muri Walikale no mu bice bikikije mu rwego rwo gushaka cyangwa se kugarura amahoro muri kariya gace, kandi kugira ngo n'ibiganiro by'amahoro biteganijwe guhuza Repubulika Demokarasi ya Kongo n'uyu mutwe. Amakuru hari nuko AFC M23 na Repubulika Demokarasi ya Kongo biteganijwe ko ku itariki matariki 8 bashobora kuzahurira i Doha muri Qatar, aho
bazaba bari mu gushaka ibiganiro mu rwego rwo kugarura amahoro. Tubibutse ko ku itariki ya 18 z'ukwezi kwa gatatu ari bwo nyakubahwa perezida w'u Rwanda Paul Kagame na Antoine Felix Tshisekedi bahuriye i Doha muri Qatar, baza kuba batangaza uburyo bagomba gukora ibishoboka byose kariya gace kakagarukamo amahoro, ariko umutwe wa M23 uza kuba ubitera utwatsi, uvuga ko utigeze utuma leta y'u Rwanda ku cyaricyo cyose kuba igihugu cy'u Rwanda cyabakora ubuvugizi, kuko ibyo barwanira ari uburenganzira bwabo nk'abakongomani. Ibyo rero perezida Paul Kagame na Tshisekedi bari bavuganye, bakaba ubwabo baravuga ko batabiha agaciro. Cyakora nanone umwami wa Qatar cyangwa se ubuyobozi bw'umujyi wa Qatar hariya i Doha buza kuba busanga koko kuganiriza abakuru b'ibihugu ari Antoine Felix Tshisekedi na nyakubahwa perezida w'u Rwanda Paul Kagame, umutwe urwana muri Repubulika ya Demokarasi ya Congo M23 utari muri ibi biganiro ntacyo byaba bimaze. Maze rero Qatar yaje kuba isaba abagize umutwe wa M23 baza kuba bitabira inama bagiranye hariya muri Qatar. Uyu mutwe waje kujya muri Qatar maze bemeranya agahenge. M23 ikavuga ko ibyo iri gukora ari ukubahiriza agahenge wasabwe n'amahanga. M23 nyuma rero yuko ikuye abarwanyi bayo mu mujyi wa Walikale no mu bice bikikije, mbere yuko ihura na leta ya RDC mu biganiro bizabera muri Qatar. Ni ibiganiro rero nkuko mwanya namaze kubabwira biteganijwe kuba hagati y'itariki ya 8 n'iya 9 niho ibi biganiro bizabera hara mu mujyi wa Qatar mu rwego rwo gushaka uburyo amahoro muri Repubulika ya Demokarasi ya Congo yagaruka no kureba ko abaturage batakomeza kuba bicwa, abaturage b'inzirakarengane ndetse n'uburenganzira M23 ivuga ko irwanira nabwo bukaba bwakubahirizwa. Ibi ngibi ariko nanone birasa nkaho hajemo indi mpinduka igaragaza ko uyu mutwe wa M23 ushobora kuba ufite izindi gahunda cyangwa se n'ibindi bimenyetso. Nk'ubu ngubu ku munsi w'ejo, nyuma y'uko ibyo byose bivuzwe, Perezida William Ruto ni perezida wa Kenya ahagarariye EAC East African Community ndetse na SADC yaje kubagirana ibiganiro n'umuyobozi w'umuryango w'abibumbye. Uyu nguyu ni Antonio Guterres, baganira ku bijyanye n'umutekano muri Repubulika ya Demokarasi ya Congo. Perezida Ruto rero yaje kubasaba Loni gushyigikira gahunda za EAC na SADC no kugarura amahoro mu karere. Perezida wa Kenya Ruto yabwiye mugenzi cyangwa se umuyobozi w'umuryango w'abibumbye gushyigikira gahunda y'umuryango wa Afurika y'Iburasirazuba EAC no Afurika y'Amajyepfo SADC yo kugarura amahoro muri Repubulika ya Demokarasi ya Congo no mu karere muri rusange. Uyu mukuru w'igihugu unayobora EAC yagejeje iki cyifuzo ku muyobozi mukuru wa Loni Antonio Guterres mu kiganiro nyine bagiranye kuri telefone, nk'uko nagiye mbigarukaho tariki ya 3 Mata, kibandaga ku butumwa bw'amahoro abapolisi ba Kenya bari gukorera muri Haiti kuva mu mwaka ushize. Muribuka ko abaturage bo muri Haiti ubwo bigaragambyaga ndetse leta ya Kenya ikaza kuba ivuga ko izohereza abapolisi mu rwego rw'amahoro, ndetse abaturage n'inyeshyamba muri Haiti bakaza kuba biyamamaza, ariko byaje kurangira Kenya yohereje ingabo muri Haiti zijya kubungabunga amahoro umwaka ushize. Yasobanuriye Guterres ko ingamba zafatiwe mu nama yahuje abakuru b'ibihugu bya EAC na SADC tariki ya 24 Werurwe hifashishijwe ikoranabuhanga zirimo iz'igihe gito ndetse n'ikiringaniye n'ikirekire zafasha uburasirazuba bwa Repubulika ya Demokarasi ya Congo n'akarere muri rusange kuba byabona amahoro. Muri izi ngamba rero harimo izigenga uburyo bwo guhagarika imirwano n'ubushotoranyi mu burasirazuba bwa RDC, korohereza ibikorwa by'ubutabazi n'ibiganiro hagati y'impande zose zifite uruhare mu ntambara yo muri iki gihugu. Perezida Ruto kandi yagize ati nasabye Loni gushyigikira umuhate wa EAC na SADC mu gushyira mu bikorwa inzira iganisha uburasirazuba bwa Repubulika ya Demokarasi ya Congo ku mahoro. Nk'uko yakomeje bisobanuro we na Guterres bagaragaje ko bashyigikiye uko akarere kabona amahoro n'umutekano, amakimbirane agaragara muri ibi bihugu akaba yacika burundu. Ikiri kwibazwa rero ari kwibazwa nibe noneho ku ruhande rwa AFC M23 uyu mutwe
uza kuba wemera guhagarika intambara no gushyira intwaro hasi nk'uko Antoine Felix Tshisekedi yagiye akomeza bivuga, ndetse akanavuga ko we azemera kuganira n'abagize umutwe wa FCM 23 mu gihe bakwemera kujya mu buzima busanzwe, ndetse no kuba bashyira intwaro hasi, ndetse ibiganiro bikaba byanabaho ari uko bamaze kurekura ibice bamaze gufata. Magingo ya rero Walikariyo yamaze kubisubizwa FARDC ndetse n'abambari bayo. Igitegerejwe ni ukumenya neza niba koko ibyo uyu mutwe wa AFCM 23 warasezeranyije abaturage muri Repubulika ya Demokarasi ya Kongo gwagenda gufata ibice bitandukanye, niba koko bishobora gukomeza kubimamo cyangwa se bishobora kurangira nk'uko byavuzwe, uyu mutwe ugakomeza kujya ku gitutu ukaza kuba urekura ibice byose wari warafashe aha mu burasirazuba bwa Repubulika ya Demokarasi ya Kongo. Iyi rero ni RIS News mukomeje gukurikirana, tubabwire ko amakuru yacu adatinda. Nge yabategura Ndimanira Jacques, mukomeze muregerwe n'ibiganiro dukomeza kugenda tubagezaho. Bye bye and ciao ciao.